Hi guys! Hallo julle. Ek en Adrian is hier saam met baie exciting nuus. Ons opgetrou met Rappie kry nou ons eie huis. En vandag is die eerste keer wat ons dit sien, so kom join ons. Okay, so ons gaan opstel. Maar hulle skiet in die Simon leefarea wat langs ons leefarea nou is. So ons moet stil wees. Ons het die sterkie. Ons gaan nou stil gaan uitcheck Lily Pools. Moet my ooit vergeet. Altyd, ons is besties. Goeie. Hallo julle mooi vrouens. Hallo. Oom Don. Kom julle in vir dit. Kan oom glo? Kyk hoe mooi. Hierdie is ons mooi cinematographer. Ons wil ons stel 'n bietjie gaan uitcheck, man. Hæ? Ons wil ons stel. Ja, ons doen 'n testshoot ons op julle. Ja. Maar ek wonder of ons kan loop. What's up? Gaan deur niks. Blitz in leefarea, what's up? Die van vas dit. Ek wil Ja. daar die huisbak gaan so om. Okay. Maar hy's toe hierdie kant. Okay, cool. Hulle skiet die son. What's up 16? What's up Afana? Hallo. Ons wil kom koekeloer. Ons staan. Kyk daai mooi buff regisseur en ons mooi continuity vrou Jola. Hier is Blitz se leefarea en ons het Fafa se leefarea. En ons gaan uit die huisbank van Blitz se leefarea en ons gaan na Nesie se leefarea en Bik se leefarea toe. Kyk. Wat dink jy, Elsarie? Ons make-up artist Elsarie, wat dink jy van my nuwe huis? Welkom. Ons gordyne, kyk hoe mooi foto's. Ons dinkiebaan. Hoorie, wil jy 'n drankie hê? Gaan. Ja, reaksie. I love it. I'm like, I went there and I found people working. Oh, did you go to RC? Yes, I That's went. a liar. Oh, I did. It was. What is this? We were there for a quick second, though. Enlightening people. We missed each other. By seconds. Yeah. But everyone was busy, so we thought we couldn't hang around long. But I did go get biscuit. And Anshu did tell us, you calling us, and I was like, that's a joke. Because before we left, we go, V, when must we come? I know, right before the scene is fine. At the second last scene, they are shooting the second last scene. Oh, well, they're shooting the second last. I said second last scene, they were shooting the third last scene, and when you decided we're gonna disappear. Is this the scene before us? No. See, I'm thinking you're, I think So you are seeing the As a shoot scene. as a okay. Rookie mistake. It's the Wow, okay, shots fired. Fine. We gaan ons stel toe. Woo! It was the summer of love, a delicate daydream, and for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah, it was the summer of la 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 la. Yeah, it was the summer of la la la. Waar moet ek dan slaap? Seker op die bank? Jy weer die bank op eers môre. En wie se skuld is dit? Seker myne. Dan sal die vleer moet doen. My rug, wat van my game môre? Dis reg, blameer my soos wat jy almal anders blameer. Dis tyd dat jy verantwoordelikheid begin neem vir jou aksies. Waar kom al hierdie vandaan? Kyk ons, jou nuwe huis. Jy en Blitz het vir Vanessa getrap. Jy's nie ernstig nie. Aan wie se kant is jy nou eintlik? Dis die vrou wat jy tydjie terug wou doodmaak. Daar doen jy dit alweer. Wat alweer? Probeer die band van sisterhood vernietig. Jy behoort jou te skaam.